Kinong yalam ka National People's Party, hagasngi balik bin ito yu kertong MP election shiteng samoy sya kinong trey ka party hanong kram constituency, hadian kajing sakhi, batuit kinong trey kiba om dunasyo ya hajar ngut kibriu, kiblawan man kwa atep bat ban ito yu Dr. DRL Nonglat, ha kajing yalang ka balapan long ha Hollywood Hall, lat korengi, na sakhi bagi pat ba kila shlay, semam habaro arteli ki hall, kabala sakhi ya kajing tuit kirang ba kilong kemi, bat kumjuru kisamla contation rang. Ukertong MP, haka election shiteng samoy na ka National People Party u Dr. DRL Nonglat, ulapan pao babun kinong yalam kim da jukan mau than ban sngongo mathap kti na ka benta ka jingtre shitam kinong trey ka party, henry bun sien ki pat ba ki thap kti na ka benta kinong yalam. Nakaliang u Chief Organizer NPP nong kram block u ba lambor malngyang, ulaang bangimla ban ong mengin yo ya unam tam, henry ka jingakun hanong kram constituency hapadeng ke NPP bat ke VPP kan long ka pajuat bah. Working President ke NPP uba Hamlet Sandoling habakran ulaang lada pikwa abo uba lam jongpi haka arja pupra unyo ya ke jingjop na nongkram kala de kapor bapen hab banetre shitam nadu menta ha kene ka MP election shiteng samoy. Bahwa bulan ini pidai diberi berkesan ulang di malam. Bulan ini pusui bagi kuat berkesan dan doktor dalam lain. Bulan ini berbeda dengan parti NPP. Bab laga kuat bayi balam jombi. Hada arja aupra bayi no ayat jomjom. Ngapa dokter menteri dari menteri Nalanda. Balang balang beriu ubangi seperti bidang tulisan. Balang balang yang beriu ubah identify. Balang bertemu nangkap aja dan perang yang dilakukan konstitusi. Bagi kita bukan balang. Beriu bersorak. Beriu udah berjumpa dia. Beliau beri di berani sendiri. Beliau benar rasa pendekat dan beliau ubah. Kenapa minum seperti lima dan dua yang berkumpul di beliau. Yang kedua, nama kemudian berlangsung dan berlangsung di kejauhan. Dalam beliau berdensi. Walau musuh beliau, Henry Hargapur. Di dalam itu, ia melipik dan bersyukur masyarakat dan berpangangka dan bayar dan berfungsi dan berproduksi Hawaii ditembus ikan masyarakat ditembus di sana ditembus di sportsman bakun terkata mana untuk Malaysia mulai dengan dia tadi insiden bantrai nanda konstitusi zombie. Balang hikmat edisi keputusan dalam bangunan diberi kepada kecil kecil. Kini balang kita dari Jumon Jombi Malaysia ini keputusan untuk berjalan konstitusi. Ini dengan kata keputusan stok ini berkontribusi nanti ke Jombi. Bertolongan mana? Jo kesemua kegiatan dari malam. Agar arja apa? Ini berpada dengan parti juri NPP. Tosi itu bahawa kerana kenopri bersama. Turun mengeterwa hitam Nalanda. Nalanda berarti diberhenti dengan election, election. Nampak kewansuan parliamentary conference. Nalanda betul mereka benar. Upaya ini dilakukan dengan online. Balam, baposan, bapipo, tugasan. Mula berpat dengan jumlah parti Tuhan Kristus Nalanda. Banyak itu akan banyak orang berbangsa Muslim. Mereka terik mengikut pembuat Washington Henry, Iwan, dan keluarga berpat
dapat surun, dapat suri, tose pun kita tidak harus nongcok dengan konstitusi, kita tidak harus nongcok dengan konstitusi di district, tose dikerjakan, ya dapat dia ngomong. Maka itu berubah, ilmu bagi sama. Umami kapatiwa berjumpa bersama Dr. Bel Elmai, tose yang sien, ya Dr. Bel Elmai. Orang tak kebaikan bumi, berapa kami, berapa kejutan justa, berapa burung, berapa sulit, berapa dalam berapa jadi isu di mata kita ini banyak jom jadi. Kita ubah bagi orang apa berkerja. Ibu doktor, kenapa department bergerak di beberapa isu kita yang ini banyak jom jadi, yang ini banyak jom jalan banyak jadi. Isu si betul, piang kaktifikasi, bantu decision juga, piang ILD, piang global issue, bagi beberapa kita si berpikir itu itu berdepan kan. Mereka juga berdoa, nasi ubrio berkesai ubrio apa? Dan pilih kita pilih kalau baru tujuan kembang ini. Hato ngim harian ini berjaya beriyo. Day na magata nga kuha kanam. Bakong kinangilang, nginom ay lahat, bagajak na rin yung kansya pariya. Ogi palabayin. Nganong kuha, bangkren buon hanggang ikacandit. Ako ang ay lahat, kung tao try. Ubadwan hangni rinkat, ba't kini kihiman kipana bijawan. Kikimi kikpa jawa. Ngiday tang kinong priyang subhanan ka joki. Ngiday tang kinong paniya katak bangin ay kating kesyan ng ka joki kapapura. Bat kani kaday kasiyan kabalingkong doktor dan ram bahagan MP election. Nadu mga don hapo kalampong jong kasan himasima. Kani kaday kasiyan kabalingkong bangin nyo panlong. Yagi parlok bayi, bantriang subha yagi parlok bayi kijawa. Banyak trilang bangi, kadai kasihan kuning napunta ke MP pajudan. Kasudan baik committee Haryaw Smith, nilai bangkeren hangtu, dadam nang tu layak para. Hanay bagay kuwa bantulong yang jilang kebakerpang nagadaw, bangaong mentan bangin kuwa bagajan periode ikan para. Dengan orang sama ngenyang sem kung ito ilam bangin na yung ijgay bangin kwa bangang malasay wow nila pakla balik kita ko yung iwa matukan di ngim kwa ya kita ngenyang sem pamata ban penti kita bangin yan na mo yasur ngatip siya kaya kapapikiran hapo ng soy kalau pensukan nat din na adu kata-kata wala nang amdan lang anay piyong amday u candidate tangjong NPP ngaday u candidate jong ipat ba kabri nyokya nyosom day kata bus na to day kata babanghan o banghan kita day hangta kabang syukwa ba no bangin tray borba met panusin ngin hap tray lang ni kumbat tray ni MLA siya ni hap tray lang ta di kum mga tray lagi. But nginong siyang tayo, nagabangiyo, hagat na ikapor, walay hagaliksyan, lang siya. Naman hagat ito kapor, ayom, kumsaw, awan, kapasyot kay, mga bathi menyata, mlasyo. Henry, kamday, kumangin ka no, apa di gipat pa ba Henry, gipat pa, iskaw ba, kandon kajing dala. Ngamuan hang ni ban kadau ti no ino namar mi de ki pre ki badak tang de ki tunga ladang kadau yu te ke ma ki ne ki kadau kala shana ngam kwa ban kren ni no ino hanrei min kran be te ya ka nong le no jong te kai ka banta ka ba mo phi ladagi ai ke jing kashan anda phi le chati kai commission bat ka thong ka ba phin penlong ban wan ra ya ke jing singai Kami piadan, kini kepen i kiting klan, Jangka National People's Party,
Hanni Habo Nongkren constituency. Hakman Joki Mangi Kinongilam Girong Ayo. Ibalam Imnut Setia dan Om Bangin Yori Unamtam. Ngadu Ngamnut Setia dan Om Bangin Yori Kijingjau. Henry Kijingjau Besok Nakikiti Kijaupi. Ni Kinongilam Gimla Banjau. Henry P. Kinong Trey Pila dan Banjau. Kadang-kadang kita kata, ini adalah sakti mengikiran dalam ini. Nomor pun sing kita dalam ini sakti nampak ipai badai dan ipai badai sakti nampak kita dalam. Nyem kita mau yang kita sitam jam kinong tusan. Nyem kita mau sakti dalam kita itu kebadan. Haji Yen, Haji Dukan, Haji Sinong, besok taksi, kibekran na kebenta, yano bantuja. Mengi, ngidai, ya kaman sungguh na kebenta, jomki, kinong tray. Ngai keburong, bakajingero, na kebenta, kajing syarikam jomki, kajing pelat por jomki, kom kinong kersan, kinong tray, Jawabati, Haji Yudit, Haji Snong, Kibaper. Nawan ni, ia kapan berpau ke jisumu, suara bangun ikan tujuh. Sadar berai paman ayat ke jingkersan, yang bertolong man. Suara bangun itu yang bangun ia ngamal tuan. Sadar berai paman ayat ke jingkersan. Kei nak keli kebangadan banle nak bertajamki. Nak keli ada, namle ayu nak bertajamki. Namle ayu kebangantoy nak bertajamki. Ngawan benetrelang bagi National People's Party, ngamdan ke tingkmiranti bagi National People's Party kanle AA nak bertajamki. Ngamdan nanti baka sorkar kanle AA na kamta juna. Hanray ngawan badle AA na kamta juna. Ringan na badle AA lemda mapi penjawab dengan. Dalati yang anu ma penjawab. Kajingjom kasyom hadikti kibat tresitam Kijaupi. Hakajing Sirham Kijaupi. Hakajing Tray Kijaupi. Hakajing Saibor Kijaupi. Hakajing Yele Chitam Kijaupi. Ngawan ro hamne kapag mau yang ngawan hamne apo jamanong kram konferensi ye kiru apa kiba klase u professor Alex Lengkau. Ubadai colleague jam Professor Henry Lamen. Nganadai tang student baret jauh. Hanrai ngamteng yaki mati jauh. Bapanya bapak ketiyo yaki ketiyo kasih. Kidan hangi yaki waipat kiraba kibala tresitam kibala pengroy kibala ketiyo. Ia ke konferensi kejauhi. Kami baru dan mengkebri ba HS Selah. Bampuai baru beli itu kita nanglin no. Hendak kira ino ikidin can. Dijauhi, hadin jauhi. Ini dalam jauhi kita mental. Ngasno buruk iki. Bagi kentu iki bagi kami baterai sitam. Kidan iba lampor bangyan kumala patay keren iba 100 meter beri baterai sitam bat bakongo mende namar medon seketika
Han ke jaka jumpi sini bon ki bahagia nado khar beje ngalakoi sini senong kram menne but ngaha bandrong mari tu bakan ke beting hangi ki bahagia ngai ko bandrong sini mata kimpan sini te nom umta khar beje ngalakoi senong kram bandrong bon teligi but ngapal ngap ki bangaslam meeting na mga hapti siya, ako i-stem tala, ako i-yung silyang o biscuit, ako i-yung biscuit. At kung tatatar,